Traballadores in preausu. Is organizzazioni sindacali funt prontas a sin distrantajai po pedire a resolvi sa dibatta dei traballadores ex destinatarios dei levadoris socialis in deroga e immoi in preausu in entes pubblicus. Su 28 de friargiu si caducat su contrattu e custos traballadores chi in sus ulcis funt 156 s'ant agattada per una entrada economica. Sa Secretaria Regionale FSM e CISL at apparicciadu a grasi a 9 oras e mesu in Casteddu, un attobiu a sutta de sa seu de s'assessorau regionale de su traballu, po furriare a Cattosa a sa rappresentanti de sa giunta Virginia Mura e a su presidente Francisco Pigliaru, po chi circhint in su prus accoitu possibile de agattai una bessida. In pensamento umano, post atraso in is respostas in unu territorio già immalificadu onegi de sa crisi, CGL, Cisle e Willa de sus ulcis gresienti fuedant de una mobilitade manna po aggiudare sa dibatta chi est in allega in custa disi in giri e sa mesa de s'assessorau regionali. Cronaca de Gonnesa. Is carabineris de Gonnesa ant denunziadu a unu giovanu de 21 annos sena precedentis e de sa bidda po possessu de cosa furada. Difatti su piccioccheddu ha cercato de bene in internet in su già su nodiu del subito.it unu motoreddu furau. In seguito a sa denunzia de sa fura de su mesu, is carabineris appostis de circa sa meda l'ant agattadu in possesso de su giovanu chi in s'interis l'aiat mudadu colori de vernissu. I militaris ispriculant po cumprendi ca li siat stetiu sul rolu de su giovanu in sa contessida e chi doiat appat atterus a responsabilis. Su motoreddu l'ant torradu a su meri. Igresias ha approbadu progettu po centru intermodali. Un atteru passa innantis in sa faina po fraigai su centru intermodali a is passeggerus de Igresias. In i dì passaus, sa giunta comunali at approvadu su progetto esecutivu, appustis de una apparicciata de su matessi andata innantis in mesis in meda. De unu scantu passaggius chi pertocant is accordius cun s'ARST po s'impreu de arias e cun s'Agenzia Regionale de Edilizia Bividroja po s'allàssida de un arrogu de terrenu. In seguito a sa resurtu positivu de is averiguadas pedias de sa lei, su comunu si preparat a fare parte is traballus con un investimento de 5.500.000 euros. Sopra era depinti fraigai in sa zona de sa stazione de trenos e tenit un valore manno po su crescimento de sa zittadi. Immu terrenos agricolus in Santo Antiogu. S'immu po is terras agricolas in Santo Antiogu poi immoi non si pagat. Da decidiu sa giunta municipale chi ha deliberadu s'apponida sua contras a su decretu de su Ministerio de Economia e Finanzias po su chi ha già presentadu un recurso a su TAR de su Lazio. Appetendi de scì cali ad essa sceda de su tribunale amministrativu a su per sa chistione, s'amministrazione comunale de Sant'Antiogu ha stabiliu chi sa data de vincimento si portat innantis a su 30 de su mese Lampadas 2015, grazie a s'impreu de s'istituto giuridico chi li narant a scrammentu faineri. Est a nai sa possibilidade de ripristinare un abusu a sa legalidade in banda amministrativa tributaria. Difatti, po su 17 de su mese Lampadas chi lompidi, est abettata sa sceda de su TAR a su per sa recursu presentadu de is avogados Antine Murgia e Mauro Barberio po contu de su comunu de Santo Antiogu. Gonnesa, traballus in sa cundotta de Abanoa. In Gonnesa, crasi, mercuris 11 de friargiu, depinti fai traballus in sa rezza idrica in sa grugiada intre sa via Don Minzoni e sa via Repubblica po aggiungere una condotta noa. Est una faina po furriare profettosa sa rezza idrica de Gonnesa puru. Ponegi de traballus de is 8 de Amengiano e is 5 de Amerì, ad essi serrada s'acqua in sa parte de giossu de sa bidda, is chi impreant su serbatoio de Monti Uda. In sus ulcis gresienti ant fortiadu su serviziu de mantenimento de is arrezzas idricas e fognarias dei centru serbius. In di de oi is isquadras ant portadu innantis 16 traballus, in Igresias, in Ibias Ancona, Salvo d'Acquisto, Pintus, Abruzzi e Franca. In Santo Antiogu, in Ibias Perè, Paraniazio, in Arcau in localidades a Riu Murtas, in Sant'Adi in localidadi Barra Argitrulli e Iscollus, in Carbonia in localidadi Sirri, Istoccus, Biasella e Bia de Fenu, in Portescusi in Via Nugoro e in Gonnesa in Via Giordano Bruno.